Hayırlı günler, muhterem cemaat, hürmetli dostlar. Sağlar mısınız? Indi koronavirus, yani taşlı virusga karşı kurashibizning şuşulay uyda, oila neşesinde yakınlarımız bilen o'tkazamiz. Her narsaning oңай ягын күрергә кирәк, хөрмәтле дуслар. Менә Аллага шөкер, Азат өйдә. Ул бүген миңа булыша, әһәмиятле чиратта безнең Алла теләсә эш пешмак булачак. Indi tәмле rızıklarını türlüsünden pişirip, hem bizde yol itik kinolar karık, kitaplar okuyup, ihatalarda bulgan barlık işleri bizni işlik gibi desi kile, üylerini jiştirik, indi internet şiltere tuğulu ergi kengeşler bilen bizde şuna koşulasыбыз kile, hem cemiyet karşında bulgan cevaplıgыбызны tuyup, hürmetli dostlar, ne üçün degende kışı ömrü bilen oynarga yaramay, ideya bulayık. Азат, кайбер тамашачылар әйтер инде сиңа, Азат өйдә генә утырып, акча булмый шул, акча кирәк диерләр. Elbette. Bulay etüşelerde bulur, ama da lakin mümkün bulgançı, mümkün bulgan kadar saklanık deb aytası kile benim. Barlık saklanış şaraların kullanık deb aytasım kile. Şunu istep, şunu aytası kile. Tege bir kişiге tabip Daru bergen. Daru bergeçtin, elege darunu indi alıp kabul etken kişi bu bit eşi degeçtin. Ömür bilen çağıştırılıp eşim iken dip. Ana cevap kaytargan, şundan soň elbette elege darunu tiz aradagına kabul etken kişi. Şoňa görä elege samoizolyatsiya ul bizning jamgyatga qaratılgan daru bilen bir tenge. Матур җырлар тыңлыйк, җырлыйк, хөрмәтле дуслар. Җырлыйк дусларым, җырлыйк бергә. Иң матур җырларны сайлап кына, Иң матур җырларны сайлап кына. Яшик бу җирләрдә җайлап кына.